Θεοφιλέστατοι, σεβαστοί Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, Preasfințiți părinți, preacuvioși părinți, iubiți frați, και εμείς αισθανόμεθα πολύ χαρά και συγκίνηση și noi simțim multă bucurie și înduioșare, γιατί είμαστε μαζί σας deoarece ne aflăm împreună cu dumneavoastră και μάλιστα μεταφέραμε, όπως ξέρετε, την τιμιωτά την κάραν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. și, după cum cunoașteți, am adus împreună cu noi și cinstitul cap al Sfântului Ioan Gură de Aur. Μετά από ευγενή πρόσκληση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Ρουμανικής Εκκλησίας, După invitația cea nobilă a preafericitului Părinte ο Patriarh al οποίος Bisericii Ortodoxe Române, από φυλαγιότητα αναγόμενος care, mișcat de dragostea de sfinți, πάντοτε αρέσκεται σε τέτοιες εκδηλώσεις căruia, mișcat de dragostea de sfinți, întotdeauna îi plac που astfel de αναπτερώνουν το manifestări, νόημα των πνευματικών. din care rezultă înțelesul duhovnicesc, Και αυτές οι εκδηλώσεις με την παρουσία των Αγίων Λειψάνων și aceste slujbe închinate, în care Μας sunt aduse și ξυπνούν Sfinte Moaște, και μας κινούν τα λιμνάζοντα ύδατα της αμελίας μας. ne trezesc și încep să miște apele cele stătătoare din pricina de lăsării noastre duhovnicești. Γιατί τα Άγια Λείψανα είναι ο καρπός της Εκκλησίας. Pentru că Sfintele Moaște sunt roada bisericii. Και στο Άγιον Όρος όταν κανείς έλθει, Și atunci când vine cineva în Sfântul Munte, η πρώτη φιλοφρονητική επίσημος συνάντηση των προσκυνητών με τους μοναχούς cea dintâi întâlnire oficială și cu amabilitate care are loc între închinători și părinți είναι η παράθεση των Αγίων Λειψάνων προς προσκύνηση. este atunci când se scot Sfintele Moaște către închinare. Και αυτό το τυπικό γίνεται από ανέκαθεν Și rânduiala aceasta există dintotdeauna. για να τονιστεί ότι ο σκοπός της εντάξεώς μας στην Εκκλησία Pentru a se sublinia faptul că scopul integrării noastre în είναι να biserică γίνουμε Άγια Λείψανα όλοι μας. este ca toți dintre noi să ajungem Sfinte Moaște. Αλλά όμως μεγάλη θέση στην Εκκλησία έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, O mare poziție în biserică are Sfântul Ioan Gură de Aur, ο οποίος έχει και το άφθορο αυτή. Γι' αυτό μόλις αντικρίσει κανείς το άφθορο αυτή του Αγίου Χρυσοστόμου, De atunci, din această pricină, când zărim urechea συγκλονίζεται Sfântului Ioan Gură de Aur, και δοξάζει τον Θεόν ne cutremurăm și îl για τα slăvim pe Dumnezeu μεγαλεία της εδώ παρουσίας Του. pentru mărețiile pe care le săvârșește aici prezența Lui. Όπως είπα και στην υποδοχή της Τιμίας Κάρας, După cum am spus și la cuvântul de întâmpinare al cinstitului cap, είναι μια ευλογία για τη Μονή Βατοπεδίου pentru Mănăstirea Vatopedul este o binecuvântare να έχει μαζί με τις 7 θαυματουργές εικόνες τις οποίες κοσμείται και είναι η πρώτη μονή στον κόσμο που κοσμείται με 7 θαυματουργές εικόνες και με αυτήν τούτην την αγιωτάτην θεομητορική ζώνη. Este o mare binecuvântare faptul că are și cinstitul cap al Sfântului Ioan Gură de Aur pe lângă cele 7 icoane făcătoare de minuni care o împodobesc și pe lângă Sfântul Bru al Maicii Domnului. Και δοξάζουμε τον Θεόν που μαζί με τα θαυμάσια της Θεοτόκου τα οποία τελεσιουργούνται στο Βατοπέδι Și îl slăvim pe Dumnezeu, deoarece pe lângă minunatele lucruri pe care le săvârșește la Mănăstirea Vatopedu Maica Domnului, διότι φαίνεται από την πρόνοια του Θεού pentru că se vede din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, κατά τα απόρριτα κρίματα της προνοίας, după judecățile cele η tăinuite θέλησεν η Κυρία Θεοτόκος ale pronii dumnezeiești, να έχει το Βατοπέδι Doamna de Dumnezeu ως Născătoare έναν οικουμενικών θεομητορικών κέντρων. a dorit ca Mănăstirea Vatopedu să fie un centru al Născătoarei de Dumnezeu de anvergură mondială. Και επιπλέον, όπως ανέφερα, μαζί με τα θαυμάσια της Θεοτόκου Și după cum am pomenit, împreună cu lucrurile cele minunate ale Maicii Domnului, απολαμβάνουμε τη θαυμαστή παρουσία της κάρας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. ne bucurăm și de prezența cea minunată și de aflarea cea minunată la noi a capului Sfântului Ioan Gură de Aur. Και αυτό οφείλεται στη Θεία Πρόνοια, Și lucrul acesta se datorează purtării de grijă dumnezeiești, διότι το Άγιον Όρος αυτή τη στιγμή είναι το ελεύθερο Βυζάντιο, pentru că în această clipă Sfântul Munte este
Bizanțul cel liber και η αγάπη του Θεού ενδιαρρήτω προνοία του și dragostea lui Dumnezeu, împurtarea lui de grijă cea de negrăit, ευδόκησαν να έρθουν αρκετά κοιμήλια από την Κωνσταντινούπολη στον είναι ελεύθερο Βυζάντιο που είναι το Άγιον Όρος. a binecuvântat ca multe dintre odoarele ce se aflau în Constantinopol să vină în Sfântul Munte, în Bizanțul cel liber de astăzi. Και όπως γνωρίζετε, Și după cum το Άγιον cunoașteți, Όρος συνδεόταν με τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, Sfântul Munte era în legătură cu împărații bizantini, οι οποίοι έδωσαν τα ιδιαίτερα προνόμια εις τις μονές, care au dat privilegiile speciale mănăstirilor aghiorite, ώστε και μέχρι σήμερον να είναι αυτοδιοίκητες και αυτοδέσποτες. astfel încât, până în ziua de astăzi, mănăstirile aghiorite se autoguvernează și se conduc libere. Μνημονεύοντας εκκλησιαστικά το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχου, Din punct de vedere bisericesc, îl pomenesc διότι pe το Άγιον Όρος, sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic, το Άγιον Όρος παρόλον που είναι αυτοδιοίκητος τόπος, și cu toate că este un loc care se autoguvernează, αλλά αναπόσπαστο autoconduce, τμήμα του ελληνικού κράτους, este o parte nedespărțită a statului grec, η κυρία Θεοτόκος, η ηγουμένη του τόπου αυτού, și Maica Domnului, stareța acestui loc, εδέησεν να είναι εκκλησιαστικά υπαγμένον εις το Οικουμενικό Πατριαρχείο. a hotărât că se cuvine ca Sfântul Munte bisericește să fie supus Patriarhiei Ecumenice. Γι' αυτό και συνδέεται με την Κωνσταντινούπολη De aceea este legat de Sfântul από de τον καιρό των Constantinopol αυτοκρατόρων încă din vremea împăraților. και όπως ανέφερα στην υποδοχή, ο αυτοκράτορ Ιωάννης Καντακουζινός, Și după cum am amintit la întâmpinare, împăratul Ioan Cantacuzino, ο οποίος συνεδέεται πνευματικά με τον Βατοπεδίνων Άγιον, των μεγάλων, των μέγιστων Άγιων, Άγιο Σάββαν, των διαχριστών Σαλών, care avea legături duhovnicești cu Marele Sfânt, Preamarele Sfânt Sava cel nebun pentru Hristos, που σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο του și vă îndemn să-i citiți viața acestui Sfânt, Sava cel και nebun θα pentru Hristos, συγκλονιστείτε μετά την ανάγνωση του βίου του. și după citirea ei o să vă cutremurați. Συνδεόταν πάρα πολύ ο Ιωάννης ο Κατακουζινός, διότι ήταν μόνιμος πνευματικός του σύμβουλος ο Άγιος Σάββας, παρόλο που ήταν απλός μοναχός. Acest împărat Ioan Cantacuzino al VI-lea îl avea ca sfetnic permanent pe cuviosul Sava Vatopedinu, Sfântul Sava, care nu era, era simplu monah. Και τον ευλαβείτο πάρα πολύ, Avea foarte multă evlavie la el, μέχρι που τον επίεσε να τον κάνει οικουμενικό πατριάρχη. împăratul, încât, la un moment dat, îl presa să-l facă și patriarh ecumenic, pe acest Όμως Sfânt ο Sava. Άγιος Σάββας, Însă Sfântul Sava, σαν αληθινός δούλος του ταπεινού Ιησού, ca un adevărat rob al lui Hristos cel smerit, το απέρριψε αμέσως αυτή την πρόσκληση îndată a lepădat această propunere και για αρκετό χρόνο εξυφανίστη. și pentru multă vreme a Και dispărut. δεν ήξερε ο αυτοκράτορας που είναι Împăratul nu știa unde se află και ενεφανίστη μετά την εκλογή του νέου Πατριάρχου. și s-a înfățișat abia după alegerea noului patriarh. Η σύνδεση αυτή η βαθιά πνευματική του Αγίου Σάββα του Βατοπεδινού με τον Ιωάννη των Κατακουζινών Această profundă legătură duhovnicească a Sfântului Sava cel nebun pentru Hristos Vatopedinu cu împăratul Ioan Cantacuzino ενεπνεύστην πάρα πολύ ο αυτοκράτορας από τον Άγιο Σάββαν l-a făcut pe împărat să se însufle foarte tare και κατ' επέκταση αγάπησε και τη μονή της μετανοίας του το Βατοπέδι. și ca o consecință a iubit și mănăstirea de metanie a Sfântului Sava, mănăstirea Vatopedu. Και τότε χάρισαν από την προσωπική του συλλογή 45 χειρόγραφα Ευαγγέλια, τα οποία σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Și atunci împăratul a dăruit mănăstirii Vatopedu din colecția lui personală 45 de manuscrise ale Evangheliei, care se păstrează într-o stare foarte bună, μαζί με τις δύο κάρες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. împreună cu cele două capuri al Sfântului Ioan Gură de Aur și al Sfântului Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul. Και λέγω εν παρενθέσει για να τονίσω την πρόνοια του Θεού πώς εργάζεται. Și am spus aceasta ca pe o paranteză pentru a sublinia cum lucrează pronia dumnezească. Η τιμία κάρα του Μεγάλου Βασιλείου, του εταίρου των εκ των τριών οικουμενικών διδασκάλων και ιεραρχών,
capul Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre celălalt dintre cei trei ierarhi și învățători ai lumii, se află în mănăstirea Marea Lavră, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρου στην ιεραρχία. care este cea dintâi mănăstire din Sfântul Munte, ierarhic. Και αδελφοί μου, Frații mei, η παρουσία του Αγίου Χρυσοστόμου στο Βατοπέδι prezența Sfântului Ioan Gură de Aur la Vatopedu φαίνεται εκ των πραγμάτων και εκ της παραδόσεως της Μονής se vede din toate lucrurile și din tradiția ότι mănăstirii ο Άγιος επέδρασε στις ψυχές των βατοπεδινών αδελφών από το 14ο αιώνα που είναι παρόν στη Μονή Βατοπεδίου. pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur a avut o influență asupra sufletelor părinților vatopedini începând cu veacul al XIV-lea. Και μάλιστα οι βατοπεδίνοι πατέρες πάντοτε συγκλονίζονταν προσκυνούντες το άφθορο αυτή του Αγίου Χρυσοστόμου. Și întotdeauna părinții vatopedini se cutremurau în clipa în care sărutau capul Sfântului Ioan Gură de Aur cu urechea lui cea neputrezită. Όπως ξέρουμε, ο Άγιος αυτός εδιώχθηκε. După cum cunoașteți, acest sfânt a fost prigonit. Και μάλιστα επέτρεψε ο Θεός να διωχθεί όχι μόνο από την πολιτική εξουσία, Și în plus a îngăduit Dumnezeu să fie prigonit nu numai de către αλλά και stăpânirea από την politică, εκκλησιαστική εξουσία. ci chiar de conducerea bisericească. Και μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζει κανείς τον κατά πλάτος βίο του, Și mă impresionează atunci când citim viața lui pe πόσον larg, ο Άγιος αυτός cum acest sfânt είχε την αίσθηση της ενότητος της Εκκλησίας simțea unitatea bisericii. και αυτό πάντοτε τον ενδιέφερε. Acest lucru îl interesa întotdeauna. Και όταν απεφάσισε η αυτοκράτηρα Ευδοξία, αυτή η ισχυρή και κακή γυναίκα, Și atunci când a hotărât împărăteasa Evdoxia, care να era τον εξορίσει, o femeie puternică și rea, când a hotărât să-l trimită în surghiun, αρκετοί επίσκοποι οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν και τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια τον Άγιο Χρυσόστομο, o bună parte dintre episcopii care îl iubeau cu prisosință și l-aveau la mare evlavie pe Sfântul Ioan Gură de Aur, ήθελαν να αποχωρήσουν από τη σύνοδον που επέτρεψαν και ανέχθηκε την εξορία του Αγίου Χρυσοστόμου. au vrut să plece din sinodul care a îngăduit și a hotărât surghiunirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Ο Άγιος Χρυσόστομος όμως Însă, Sfântul Ioan Gură τους de Aur προέτρεψαν και τους είπε, i-a sfătuit și le-a zis: σας παρακαλώ, vă rog, εάν με θεωρείτε γέροντά σας dacă mă socotiți părinte και αν με duhovnicesc al αγαπάτε vostru πραγματικά, și dacă mă iubiți cu adevărat, να μην χωριστείτε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας. să nu vă despărțiți de Sfântul Sinod al Bisericii. Δεν θέλω για τον εαυτό μου να γίνει χωρισμός στη Συνόδου. Nu vreau ca pentru mine, din pricina mea, să se facă dezbinare în sinod. Το μόνο που σας παρακαλώ να υπάγετε στη Σύνοδο Singurul lucru pe care vă rog este să vă supuneți sinodului και ταπεινά να αναφέρετε και να υπογράψετε ότι διαφωνείτε με αυτή την απόφαση. și cu smerenie să pomeniți și să iscăliți faptul că nu sunteți de acord cu această hotărâre. Η αυτοκράτηρα Ευδοξία τόσο πολύ τον μισούσε Împărăteasa Evdoxia îl ura atât de mult που ήθελε να το σκοτώσει. încât vroia chiar să-l omoare. Αλλά όμως εφοβήτω την υπερπερισήν αγάπη του λαού που είχε προς τον Άγιο Χρυσόστομο. Însă se temea de dragostea cea pristositoare pe care întregul popor o avea față de Sfântul Ioan Gură de Aur. Γι' αυτό και επέτρεψαν να εξοριστεί στην Κουκουσό De aceea a îngăduit să fie trimis în surghiun în και Cucuso λέγεται στον καταπλάτος βίο του și în viața lui pe larg, ότι οι στρατιώτες που το συνόδευαν ostașii care îl însoțeau με τρόπο χωρίς να το καταλάβει ο Άγιος aveau grijă, fără a înțelege Sfântul, να περιπατούν ημέρα μεσημέρι. aveau grijă ca Sfântul, fără să-și dea seama, să meargă ziua în amiaza mare. Και ο λόγος ήταν γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος Atunci să se facă această έπασχε călătorie, από ηλίαση. pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur suferea din pricina insolației. Και αυτή επίστευε η αυτοκράτηρα ότι αν περπατά το μεσημέρι θα πεθάνει στον δρόμο σύντομα. Și împărăteasa era convinsă și își dorea ca mergând la amiază Sfântul Ioan Gură de Aur când bătea soarele tare, să moară. Και παρόλο που οι στρατιώτες επηρεαζόμενοι από την αυτοκράτηρα πήγαιναν με βάρδιες για να το συνοδεύουν, Și cu toate că ostașii, influențați de împărăteasă, mergeau cu πήγαιναν με schimburi επιθετικές διαθέσεις για τον Άγιο. ca să îl însoțească pe Sfânt, aveau o stare agresivă față de el.
Και όμως λέγει ο βιογράφος του, Însă scriitorul vieții lui spune, μόλις αντάμωναν τον Άγιον îndată ce îl întâlneau pe και Sfânt περνούσε πολύ μικρός χρόνος, și trecea puțină vreme, αμέσως τον εσέβοντο και τον υπεραγαπούσαν και του έκαναν απόλυτον υπακοή. îndată îl cinsteau, începeau să-l iubească foarte tare și îi făceau ascultare Γιατί ο desăvârșită, Άγιος αυτός ήταν αληθινός μιμητής του Ιησού Χριστού. deoarece acest Sfânt a fost adevărat următor al lui Iisus Hristos. Εύχομαι, αγαπητοί μου, η παρουσία της Αγίας Κάρας, Mă rog, του Αγίου frații mei, Χρυσοστόμου, ca venirea capului Sfântului Ioan Gură de να Aur μας βοηθήσει όλους, și aflarea lui aici să ne ajute pe noi toți, να μας ξυπνήσει, όπως είπα, după cum am zis, să ne trezim, ώστε να προχωρούμε με επιμέλεια, astfel încât με ζήλον cu sârguință, cu και με grijă, θείαν cu αγάπη râvnă și cu εις τη λατρεία του dragoste Ιησού dumnezeiască, Χριστού. să propășim în slujirea lui Iisus Hristos. Όπως ο ίδιος ο Άγιος Χρυσόστομος αγάπησε εις τέλος τον Χριστόν. După cum Sfântul Ioan Gură de Aur l-a iubit pe Hristos până la sfârșit, Και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που έζησε 3,5 αιώνες πριν από αυτόν, și Sfântul Apostol Pavel, care a trăit 3 veacuri și jumătate înainte de εν Sfântul Ioan, τούτης δια του Αγίου cu Πνεύματος, toate acestea, prin Duhul Sfânt, ήταν ο γέροντάς του. a fost părinte duhovnicesc al lui, gheronda al lui. Ο Πρόκλος, ο μαθητής του, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Deoarece ucenicul Sfântului Ioan, έβλεπε Sfântul από Proclu, την κλειδαρότρυπα του κελιού cel care avea să ajungă patriarh τον al Apostolul de Constantinopol, îl vedea pe να του ușa, υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών του. îl vedea pe gaura cheii de la ușa chiliei Sfântului Ioan Gură de Aur, îl vedea pe Sfântul Apostol Pavel cum îi șoptea la ureche Γι' tâlcurile de la αυτό και έμεινε apostol, άφθορο το de la αυτί του epistolele lui. μέχρι σήμερα. De aceea, acea ureche s-a păstrat până astăzi nestricăcioasă. Να μας βοηθήσει να αποθήσουμε τον Θεό Să-L rugăm să ne ajute să îl dorim pe και Dumnezeu όντως να είναι ο στόχος μας να γνωρίσουμε τον Χριστό. și ținta noastră să fie aceea de a-L cunoaște pe Hristos. Γιατί το πρώτον, το μέγιστο χάρισμα Pentru că το οποίο δίνει η Εκκλησία στους πιστούς της cea mai mare și cel din tâi dar care se dăruiește de către biserică credincioșilor ei είναι η γνώση του Θεού. este cunoașterea lui Dumnezeu. Γι' αυτό και το σημερινό Ευαγγέλιο τι ωραίο. De aceea ce frumos s-a spus în Evanghelia de astăzi. Αυτή εστιν η αιώνιο ζωή. Aceasta este viața Η να veșnică. γινώσκους εισέ των αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ca să te cunoască pe tine Dumnezeu cel adevărat și cel pe care l-ai trimis, Iisus Άρα η Hristos. βίωση της αιωνίου ζωής που είναι αυτός τούτος ο αιώνιος Θεός Deci trăirea vieții veșnice care este însuși Iisus Hristos, Dumnezeu cel veșnic, παρέχεται με την εμπειρική γνώση του Χριστού. se dăruiește prin cunoașterea, prin trăirea lui Hristos. Και όταν λέγει και ο Χριστός μας και οι πατέρες που ερμηνεύουν Și atunci când și Hristos și părinții care tâlcuiesc και αναφέρουν τη γνώση του Θεού, vorbesc și pomenesc despre δεν cunoașterea lui έχει σχέση Dumnezeu, με αυτή η γνώση με τον διανοητισμό. nu se referă la o cunoaștere care are legătură cu partea intelectuală, Δεν έχει σχέση με τον στοχασμό. nu are legătură cu o simplă cugetare Αλλά έχει omenească, σχέση με την απόλυτον και αληθινή γεύση της χάριτός του. ci are legătură cu adevărata și desăvârșita gustarea harului lui. Να ευχηθούμε κι εμείς να μετέχουμε αυτού του χαρίσματος. Să ne rugăm și noi pentru a fi părtași acestui Και προτού να dar. τελειώσω, Și înainte de a îmi termina cuvântul, θέλω να σας διαβάσω aș vrea μία ευχή που την παρελάβουμε στο Βατοπέδι, să vă citesc o rugăciune pe που care prin διαβάζουμε τους πιστούς o mică rugăciune με pe, την κάρα του Αγίου pe Χρυσοστόμου. care, prin tradiție, o avem la Vatopedu și o citim credincioșilor care se închină capul lui Sfântului Ioan Gură de Aur. Și foarte mulți dintre aceștia se fac bine. E o rugăciune foarte scurtă. Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε, Sfinte Ioane Gură de Aur, ο της μετανοίας και ελεημοσύνης μεγαλοκήρυξ, al pocăinței și al milosteniei mare propovăduitor, ο διαπρισίος και στεντορίος βοήσας υπέρ της δικαιοσύνης και της αγάπης, cel ce strigat ai cu mare și puternic glas pentru dreptate și dragoste, ο κοσμήσας των θρόνων της βασιλείδος των πόλεων και αγλαΐζω δια της πανσέπτου και χαριτοvrήτου κάρα σου την του Βατοπεδίου μονήν, cel ce a împodobit scaunul împărătesei cetăților și înfrumusetat prin preacinstitul și de har izvorătorul tău cap, mănăstirea Vatopedului, ίασε τους δούλους σου τούτους, vindecă-i pe robrii tăi aceștia εκ της συνεχούσης αυτούς ασθενείας de boala ce a cuprins και χαρίτωσον αυτούς, și umple de har
οδηγών αυτούς εις σωτηριώδους νομάς, conducându-i spre pășunile mântuirii, ως οδήγησα στα πλήθη των Ορθοδόξων εν τη ενδόξω αρχιερατεία σου. precum condus ai mulțimilor ortodoxilor în arhieria ta slăvită. Διατήρησον τους δούλους σου τούτους και πάντας ημάς, Păzește pe robii tăi aceștia și pe noi toți nevătămați, ασυνείς και ατρότους, nevătămași și nerăniți, εκ των βελών του πονηρού, de săgețile celui viclean, ως υπαντουργός διαχάρης, διετήρησε δια των αιώνων το ου σου ανώτερον της φοράς. Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Αμήν. Amin.